Oras bang sobat, ase botahamu kadongan salah satu profesi na paling terdampak ala ni kopi sa pulisyon di makahami pangamenon par musik, parede, par sound system, par video. Doho tak kanasing na berhubungan to entertainment. Jadi maluhid dio pedeon pelampiasan namon. Gimana? Ribur peawito sa itong tong doawito lungulunan ditirni ari peawito sa itong tong dadap lahomar dalan macai hacit jala parir maca bernit jala dangol parniapan aladau itu siana dilas ni ari piawito sa itong tong doawito ngalian tingalin ni ari piawito sa itong tong pual-pualon di bagasan macai hacit jala parir maca bernit jala dangol parniapan aladau itu siana orngin na iyale itu panjolo tangi sasamodem haholongan manogoti iyale itu dahiau haso sombopon hasudungan mardalanau dadap daro haki lalap o amonge o inonge among dangol nai macai hacit parir macai bernit dangol atar songoni mapakilalan weng asima rohana saengkit adong pamarupion sen pamaretta Mbehamaroham dia wito unang pasambuaw ito lungulunan asimaroham dia wito daunang loasaw ito tuhalonglongan sarihonau ale ito inaholongan tibu maro itu tua iyale ito panjolo tangi sasamodem haholongan manogoti iyale ito dahiau haso sombopon hasudungan mardalanau dadap daro haki lalap o amonge o inonge among dangol Alenang pesongoni bato marak mangido hita to na marasoi satok berlalu akan nama saon Mbehamaroham dia wito pasambuam wito lungulunan asimaroham dia wito daunang loasa wito tuhalonglongan
sari honau, ale itu inaholongan. Tibu maro, hoito tua. Tibu maro, hoito tua. Oke, ay matongon.